lɔlɔtɔ wezɔva nusɔsrɔ̃ ya me. Abele ne nya mie le nusrɔ̃m ku ɖe lãmesẽ ŋuti. Míede dzesi le nusɔsrɔ̃ va yi me be Mawu gblɔ le eƒe nya me le Yohanes ƒe agbalẽ 3 me be lɔlɔtɔ me di be mianɔ sesĩe so míekpɔ Mawu ƒe didi na mi xoxo. Mawu ƒe didi na nye kpakple nye be míanɔ lãmesẽ me. Mawu megblɔ le afi aɖeke be di be míanɔ dɔléle me alo dɔléle na ɖu míaƒe ŋutilã dzi. Haleluya. Menye didi ko Mawu nye o. Menye didi koe le Mawu si na wo lo. Mawu me didim be nanɔ lãmesẽ me ko, ke boŋ nu ye hiã be nanɔ lãmesẽ me awɔ eƒe dɔ xoxo. Mawu yɔ dɔ xoxo. Haleluya. Mawu lɔ mía le gbegbe medzi be míanɔ vevesese me. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ 2:24 gblɔ be ɖe wobe ya ŋutɔ tsɔ míaƒe nu vɔ̃ yi ɖe atitsoga ŋuti eye woklãe ɖe ati ŋu ɖe mía ta eye to eƒe kabiwo me la nye kpakple wo míekpɔ dɔyɔyɔ. Haleluya. Be eyɔ dɔ mi xoxo to eya ma ƒe kabiwo me. Haleluya. Mahle na se ɖa. Kristo ŋutɔe tsɔ míaƒe nu vɔ̃ wo ɖe eƒe ŋutilã me yi ati ŋu la ŋu. Ewɔ sia ale be míaku na nu vɔ̃ eye míanɔ agbe awɔ nu dzɔdzɔe. Haleluya. Wotsɔ abi si wode eŋu la yɔ dɔ mi. Haleluya. Haleluya. Wotsɔ abi si wode Yesu ŋua kɔ yɔ dɔ mi xoxo. Menya zɔ fi wo dɔ yɔ ge mi o. Biblia wo yɔ dɔ mi. Menye be woayɔ dɔ mi o. Haleluya. Biblia megblɔ be woayɔ dɔ mi o. Biblia be wo yɔ dɔ mi. Haleluya. Wo da gbe le ŋuwo xoxo. Wo dɔléle ma ke lém ne la menye tɔwoe megali ɖe asi o. Menye ŋunɔame sie Mawu mekoe na wo. Elabena Mawu ƒe ɖoɖo na woe nye be nakpɔ dɔyɔyɔ, nazɔ le lãmesẽ me. Ya ta wodɔ Yesu ɖa. Ɖo to na se ɖa. Nenye nu vɔ̃e gɔ hã, Biblia be ya ŋutɔ tsɔ míaƒe nu vɔ̃ yi ɖe atitsoga ŋuti, kɔ ɖe eƒe ŋutilã me. De dzesie be ɖe, eye Mawu wɔ amegbetɔa, ame nɔ Mawu ƒe blibo nyenye katã me. Va se ɖe esime nu vɔ̃ va to wɔna kple yiva dzi. Ye ɖe mɔ na dɔléle elabena be gbe si be miawɔ sia la miaku. Eku menye mama yi va ame kple Mawu dome. Efia ame megale Mawu ƒe blibo nyenye me katã me. Ya ta dɔléle kpɔ ŋusẽ ɖu ame ƒe ŋutilã dzi. Gake Yesu va exe fre nu vɔ̃ ma ta eye wògbugbɔ mi gaɖo te be nye kpakplo yi ke xɔe se la míanɔ agbe le blibo nyenye katã me. Haleluya. Gblɔ be manɔ agbe le blibo nyenye katã me le nyagbemekeko katã me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Haleluya. Ta woe xɔ Kristo abe wò aƒetɔ kple ɖela eye nèxɔ Kristo dzi se be kuro nu vɔ̃ ta ɖe. Medze be nanye be Kristo tsɔ wò nu vɔ̃ ke o. Medze be nase gɔme be abosama nɔ gbɔgblɔ na wo be nu vɔ̃ ne wɔ va yi eye eƒe va yi eƒe tɔ va yi eye ta ye ne fu ya ta ne dɔ ya lém eye ne wɔ nu vɔ̃ ne bia tsɔtsɔ ke ko la wotsɔ ke o. Biblia be dzɔdzɔetɔ kple kɔkɔetɔ wònye be ne bia la wòatsɔ ake. Haleluya. Etsɔ ke xoxo. Kristo ko eƒe ʋu ɖi be nye kplo miakpɔ nu vɔ̃ ƒe tsɔtsɔke. Kristo tsɔ ke. Haleluya. Eye wòtsɔ ke be to wò eƒe kabiwo me la wò la enye la míekpɔ dɔyɔyɔ. Haleluya. Tamedzi be nanye be ɖe Kristo yɔ dɔ xoxo. Menya zɔ fi wò dɔyɔ ge wò lo. Haleluya. Tamedzi be nade dzesi nu vivi aɖewo. Gbãtɔe nye be ɖe Kristo yɔ dɔ xoxo. Menye azɔ wòle dɔyɔ ge wò. Megblɔ be le eƒe nya me be woayɔ dɔ mi awo. Ya ta ne xlẽ Yakobo ƒe agblɔ be na ame aɖe le dɔ lém la neyɔ kplɔlawo va eye woado gbe ɖa ɖe ta eye wòakpɔ dɔyɔyɔ. Eye gbedodoɖa yi le xɔse me ana be wòakpɔ dɔyɔyɔ. Nye ŋu ƒo ge le ami sisia ŋuti emegbe. Gbedodoɖa be le xɔse ƒe gbedodoɖa ana be dɔ la ma nakpɔ dɔyɔyɔ. Haleluya. Tamedzi be nanye be Kristoa ƒe kabiɔ eyɔ dɔ xoxo. Menye azɔ ye Mawu le dɔyɔ ge o. Ta wò dodo asi ko nye be naxɔ dɔyɔyɔ ya ade me eye nagblɔ be
mehaya le Yesu ƒe ŋkɔme. Woyɔ dɔwɔwɔ, woda gbe le nye dɔlélewo katã wɔwɔ, ta dɔléle aɖeke meganye tɔnye le nye ŋutilã me o, le Yesu ƒe ŋkɔme. Mekpɔ hayahaya le ŋutilã me, le gbɔgbɔ me, le susu me, le go sia go me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Haleluya. Evelia me dzi be nade dzesi nye be dɔléle aɖeke meli eyi gbɔ efe xexe ɖe taya o. Dɔléle ƒomevi aɖeke meli woagblɔ fia be ɖe heye ɖe o Kristo me xefe ɖe ya ta awo. Kristo xefe ɖe wo katã ta xoxo. Dɔléle ƒomevi ɖe sia ɖe. Eye Yesu dɔ nusrɔ̃la be ena ŋusẽwo ɖe dɔléle ƒomevi ɖe sia ɖe. All kinds of diseases. Ɖeke dɔléle aɖeke meli ke Kristo ƒe fexexe ya metsyɔ dzi o. Eɖewo katã ɖa. Eɖe nu vɔ̃ ɖa eye wòɖe wo dɔléle ɖa. Eɖo ŋku nyagblɔɖiwo gblɔ ku ɖe Kristo ƒe fukpekpe ŋu le Yesaya 53 me. Ebe ɖe ede ta míaƒe nu vɔ̃wo te, ede ta míaƒe vevesesewo te, eye wòtsoe yie. Haleluya. Eye to eya ma ƒe kabiwo me míekpɔ dɔyɔyɔ le. Ta Yesaya ƒe agbalẽ ta 53 ma me kɔ yina. Ebe ɖe wò vevesese, wò nu vɔ̃ kple wò dɔléle ɖe sia ɖea, Yesu kɔe kɔ dzo. Haleluya. Enu etɔ̃ le me de be na de Yesu nye be ɖe mele na wo be nanɔ avi fam na Mawu hafi Mawu na yɔ dɔ wò awo. Manɔ koko ƒom na Mawu be ne yɔ dɔ yi o. Elabena Mawu mawɔ nu yi wòwɔ xoxo. Haleluya. Amen. Mawu wɔ nua xoxo. Ena ga Mawu bia me ne wòe leke bugawɔ ge. Eyɔ dɔ xoxo. Haleluya. Haleluya. Mele no be na va ƒo koko na Mawu be ne yɔ dɔ wò lo. Mawu megblɔ be mía bia ya ƒo koko na fi ya yɔ dɔ mi. Biblia megblɔ na mi nenema, mefia mi nenema o. Tatɔwo nye be naɖe gbe na dɔléle be nedzo. Menye be nagblɔ be Yehowa ye, awo dɔlélea, awo yɔ dɔm lo, yɔ dɔ ne ma vo lo, awo Yehowa yɔ dɔ ne ma vo lo. Awo, megado gbe ɖa nenema o. Wò gbedodo nye be le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme, to Kristo ƒe kabiwo me, mekpɔ dɔyɔyɔ, woŋlɔ ɖi be nade ta nye vevesesewo te. Woŋlɔ ɖi be tsɔ nye nu vɔ̃wo kple nye vevesesewo yi. Eye to ƒe kabiwo me mekpɔ dɔyɔyɔ le. Eya ta meʋu eme eye megblɔ be mekpɔ dɔyɔyɔ, mehaya le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Dɔléle aɖeke mekpɔ ŋusẽ ɖe nye ŋutilã me o. Aseme ɖaɖe nenema nado gbe ɖa hena wò dɔyɔyɔ. Ne le afi ma avi fam be Yehowa ye yɔ dɔ blo, kpɔ dɔléle ma ɖo ko wu ge. Ekui mele be naku ya ko naku, veve mele ne be na se ya ko nanɔ sesem. Rɔkɔ nya me sem ɖa ɖe. Medzi be na nye be na ɖe. Kristo lɔ wale gbegbe ku ɖe ta wò eye wò xefa. Exefa no ke doe na ganɔ fa hem. Eya te nu ne le medzi be na de dzesi nye mele no be na xefe na ame aɖeke akɔ ga. Akɔ ya na ame aɖeke hafi na kpɔ dɔyɔyɔ. Mele no be na le be na tsi ŋu dɔ keke bla ne hafi na kpɔ dɔyɔyɔ. Biblia na mienya be Yesu be ava me na o, anɔ na o le wo xɔse nu. Haleluya. Nyɔnua yi be ne dagbele yi vi ŋu, ne dagbele ye ŋuti, asrafo ma Yesu gbɔ be ne dagbele ŋu Yesu gblɔ nɛ be ɖe. Neva me na o le wo xɔse la nu. Ta nu yi dzi ne xɔse la, eye ava me na o. Mawu mewɔ be na nye ŋku agbatɔ. Wame nya ya se Mawu mewɔ be na nye ŋku gbagbatɔ, na nye bafa, kansa, etadui, dɔmedui, dɔléle ƒomevi ɖe sia ɖe yi ke xɔ ŋutilã ma. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme, meɖe gbe na me do go kaba. Eye medzi be na xɔe se, eye nanɔ gblɔm, mehaya le Yesu ƒe ŋkɔme, mehaya dɔyɔyɔ enye wò gome. Lãmesẽ yenye wò gome. Elabena Kristo xefe ɖe ta xoxo. Mehia ne ŋutsitsidɔ alo fe xexe be wò nagaxe fe o. Elabena Kristo xefe ɖe nye kple wò ta. Ta be nazɔ le wò dɔyɔyɔ ma enye be naxɔe se eye naʋu eme. Lãmesẽ ƒe afɔɖo alo nuɖoanyi yi ke le Biblia me nye be naxɔe se eye naʋu eme. Enu eve ya na awea mehia na nu bubu aɖeke o.
me hia na for de bubu araka hallelujah we se be Kristo ka fere ita de nouveau da e wo de dolele da we se bo ka fere wo dolele da e to fe kabio me na kpo doyoyo le na we se anya wo goma e ne we se na vuoma wo nyayo na glo na enye wo ho se fe de fia matia ho na ji se ano godo glo mu awo matia ho doyoyo ji seri ano dolele ma vumo awo vuoma be ekpo doyoyo hallelujah vuoma be nyalamesa me le zozo la lamesa me gano ku hia domulu ronku mutumajia aba bebla to wenyi so le vuduato yesu be afo akpodo ajiba na haya amaraka meli na molo amaraka meli atutunda tomo na modola va bruchialo enyenye apon poli mo fofore me doyo hagabra fuma kuna no yetola fuma fo bla to wenyi so hallelujah baba ba no yesu ba sin pomo yesu awo doho na obe na podoyo to onye be na hwese egbe people akpa ke na hele pobe amare ba yesu bo na yojo ko yesu ba nyama doyo go tawa gbojiri egba nyama doyo go nyonu iko gbo nyama na go ha egbe ne ba yemoku arakota ego do to ame omenye Israel vi o ma podoyo haraka ka nyonu agbo ne ba nuka avuo go ha na ndudu kake gara plonta wodu ne yesu be nyonu ya kwese podoyo gama ma ke nyonu ma go ha ike menye Israel vi o ma je haraka o ala bana yesu wa ku afi hike gbu akata ma na akpo vide ha ekpo goma ala bana kwese ka wo ame ho Kristo je saison le eyu ku hafe azode ta ala no bana kwese na zo la hosama manya gaw hosama manya nkpoli bobo manya konyi fafa hose klema huhu na la fama rido dolale riega do ko wuganya tafa hallelujah tamejema na kwese ina vuama fifi la go hana nya sema na kana global yesu ban koma me haya me podoyoyo le yesu ban koma to yesu ba kabio me podoyoyo le yesu Kristo ban koma to yesu ba kabio me podoyoyo le dolala reka me pon sere nyamuti na mo dolala reka me pon sere nyamuti na mo le yesu Kristo ban koma me haya le yesu ban koma dolala reka me pon sere nyamuti na mo me haya le yesu ban koma dolala reka me pon sere nyamuti na mo na wo yare akpobo wonlama ano sese ai na ne dollar ba gina fifila go ha me do graba musa ma fa nya ba musa dudu ba no fifila ma tukao dollar la fo me bi de siara ma agbena do mutila ma magada mo abosana da wa gbera pata magada mo abosang na teora nyile verse sema o ala bana Kristo eyodo donc wejibe na no nya yo sema hia ya wosa achireji wosa asemreji tanya no sema hia na nya ya yirawa majibe na manya klamare majibe video na me klamare na afike na mi akpomala dejesi page ya ba share na gatia ba na like na me klamo ba mo bubu honasi wa podoyo mado baraklo fofo wo dollar ya eho nyaji se akpano ba yodoi akpano ba dollar la kama fugo ya ma ala bana Kristo fa kabio me mi podoyo la ho akpano le Yesu Kristo von come amen.